kuentenan di tiang piana utawi teh calon suaminya kenen tahu punika sangkale raris mausang sayu yakti sami lulut sami demen. Nah raris di tiang mapaigum ring di tiang madui semeton sane patut nguiranga irike wenten keputusan. Nah supaya pada demene mangke jalanan teh sapunika. Nah raris di tiang mutusang untuk punika deneng sampun janten sangkaneng tulus sami-sami demen. Nah di tiang ngomong ngijenin pemargi pun ngerestuin rarisang gitu. Bapak ide tekan made, nama de makin sampun berkeluarga, makin dan nanti made nyeletet anak nenek lian manduin, habesik pang tutujune tekan tutut